Bilang balayan na makatipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po na isulod lang masalese, hingke kayong face mas hanggang mayariya po ing misa. At agkatanla po ring malda na makyabe tamong pong makibat, karing dalit, panalangin at kanta, kabang magmisa, dakal pong salamat. Mayapayabak po kaya kayungan, mitipon tamo po ngeni, batayang samban, puryan at pasalamatan, hing malugod at mapamakalulong Diyos, kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Ricky and Adoracion Canales, Calfern Manufacturing Philippines Incorporated, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Alvarez family, Bobby, Donna, Hanesana family, in honor of Most Holy Trinity and the Blessed Virgin Mary. Patrick R. Cura and family, Arthur Gold and family, Benny Dickerson and family, Noriel De Jesus and family, Mary Ellen Wallace and family, Craig Scoffer and family, Norwin De Jesus and family, Vernon Victoriang Jr. and family, Aileen and Nestor De Jesus and family, IC and Eric Sinslan and family. Para kingaldo anibersaryo ning karelang kebaitan da di Bernadette Velasco, Edgardo T. Fernandez. Para king kayadwananda at impamanantabe ng Banal Espiritu, the families and friends of Father Nolly, Father Meg, Father Jasper, Father Mark Anthony, HRP staff and mandated organization, Mario Trinidad Lasatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Michael De Castro, Alan and Edna Bitog and family, Lincoln Baluyot and family, Imang Auring Between and family, Pati Golyer and family, Gilbert and Lobenisa Nuki and family, Ronel Ginto, Grace Santana, Joel Santana, Juan Jose Santana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, May Ann Aquino, Eliana and Joaquin, Corazon Bautista and family, Maria Eleanor Abuan and family, Marisa Lawingco and family, Dan and Kay Makapagal. Para king kapaldanan, pamikatawan ng pong spiritual ng Joy Espino and children, Olivia Balatbat. Para king malagwang kapaldanan dati Pope Francis, Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo. Constancia Rosal Pamintuan, Lilia Lucia Nagyat, Jose Augusto Nagyat, Richie and Rima Pablo, Jelly de Guzman, Jose Pepingenson, Himang Auring Between, Daniel Stevens, Lilia Dison Berkeley, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Marichu Cedro, Edgar Bagang, Gemma Makapinlak Rosal, Romina Canilao, Corazon Rhea, Enrico Miguel Sunglao, Sergio Nagyat, Norma Arabi Taliana, Valerie May Kading, Benjamin Coronado, Peter Graham Udal, Roland Stork, Eduardo Mercado, June Mendoza, Maria and Vicente Quinones, Henry Batak, Marian Gopez, Vernon Victoriang Jr., Aileen and Nestor De Jesus, Galvin Logan, Beng Villanueva Jimenez. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayangon na biye, lalong-lalo na di Bishop Victor Ocampo, Monsignor Aquilino Ordonez,
Teresita Wilkerson and Darrell Charles Wilkinson Sr., Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Katrina Enson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Sr. Dizon, Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca Di Choco, Alfredo Chau, Chuatang Eng, Yao Bunkeng, Mami Eng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chau, Cecilia, Raquel, Simeona, Zenaida, Lilian Lacson, Reynaldo Reyes, Herminio Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Felipe Buon Jr., Aurora Cosme, Paz Gibo, Nimencio Punsalan, Ronald Ariscon, Rogelio Ariscon, Rolando Ariscon, Stephanie Abungan, Emelita Aquino, Cleope David, Pedro Ochoa, Isaac Fresco, Souls nearest of the gates of heaven, Manilito Gueco and Wilhelmina Pulumbarit, Carlito and Nicolas Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Conchita de la Cruz, Florencia Basilio, Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Abraham Tayag, Mark Christian David, Dometilia Canlas, Daisy David, Benamin Canlas, Fortunato Ramirez, Pilotea Ramirez, Remedios Giao, Jason and Norma Danganan de la Cruz, Conrado and Estrella, Edgardo Ermelo, Efren Sr., Elizabeth and Benvenido, Gertrudes David, Benancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Nelson Manangkil, Bernardino and Virginia Eusebia, Romualdo Rosales Sr. and all souls in purgatory, Carmen Dizon de la Cruz, Severina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sani Sagcal, Gerardo Macabanti, John Joseph Balahadja, Virginia Mercado, Felipe and Primitiva Tan, Angelito Tan, Miliarmino Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Domingo and Marciana Batak, Danilo and Dennis Batak, Donald and Donel Batak, David Yang, Rosalinda Bañez, Polo de Jesus Jr., Jose Dizon, Maura Dizon, Maria Nieves Olegario, Renato Pineda Sr., Bartolome Pineda, Remio Pineda, Patricio Cepes Jr., Flora Sun, Francisco Sun, Clarita Macabuhay, Romeo Macabuhay, Saturnina Roque, Ricardo Roque, Perry Roque, Abelina Gutierrez, Antonio Gutierrez, Mary Aileen Sugay, Apolinario Ilagan Sr., Redentor Supan Sr., Daniel Supan Sr., Josepina Rodriguez, Juanita Angeles Nicdao, Francisco Nicdao Narciso Gintu, Proctoso Ligutom, Loncia Ligutom, Barbara Dumanag, Julieta Miralpis, Roger Radoban, Crescencia Berdin, Alpeo and Leticia San Pedro, Romel and Hermes San Pedro, Anita Canlas, Alfonso Sr. and Juana Barquez, Maria Lourdes and Carmelita Barquez, Alvin Barquez Jr., Detchit Garde, Jeronima Sarigumba, Pastor Kalunsag. Pangaditala ring sablang kaladoa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez.
paning anak, ang paning banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu manatili kaya kayungan. At kaya kaan timurin. Pakamalang kong kapatad, nginingaldo iti pagmasusyan tamo po ing solemnidad ning katawan at daya ng Kristo o ing hausan tamong Corpus Christi. Katawan at daya ng Kristo. Ing Diyos meging tawya. At eba po sapat kang Kristo ay maging tawya, maging tinapiya pa. Bilang tanda ng kayang kapakumbaban, tinipaya po ketiking yato. Meging tawya, migpakumbabaing Diyos. Pero epasapat ita, likwan niya po yung Santa Misa, nung nukarin tamo akakit at katanggapan, ing kayang kakamal-kamalan, akatawan at daya. Jesus, sinabi na, tandanan niyo, kaya biyo ko ang aking kawakasan ng panahon. Pepay ta siya po banwa, pero kaya be tayo. Lawin niyo po yung misteryo, nakatamo lipwan. Uling kaluguran nakatamo ng Diyos, tamo po paktudan ng kayang lugod. Ing lugod at malugod, kakawani. Inya pining Diyos, nakatamo po likwan. King kapamilatanan ng kayang katawan at daya, akakitaya at tatanggapan tayo, at babyen na kaya katamo, ban kanita, makisan metong tamo kaya. Para karing penandin, tayo po liguran ng Santa Misa nung no karin tamo akakiting kayang katawan at daya, sisyan tamo po iti, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, pakabsyan mo kami king peka masanting at trigo kambening kekang sarili. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Hesu Kristo, ing tinape pipiraswan mi, at ing kalis ay inuman mi, pakisan metong na kami kekang. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, babyeme ke kami ing katawan mo, ban lalukeng maging katawan ing kekang Santa Iglesia. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos sa mayupaying totoo pakaluluhan na katamo, at king pang patawad ring kasalanan tamo, idala na katasa king bie alananggang. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Ginoong Jesucristo, sa sambanda ka, ikang mabibiyabusal miking sakramento ning katawan mo daya. Kaniting banal na Eucharistia, ikasaning maging sikanan ming bibiyabiyakin misteryo ning kekang pangatyo. Adaw niya sana kingit paming atsubanwa, ing pirasong tinapi ning malang pamisagsagan na lugod. Adaw niya sana karing kaya kaming kapatading metong abiyem mitugtog king malugod, akasuywan king kayarian. Itiyadon mi keka king kapamilataning Ginoong Jesucristo ang anak mo, amabibiyem pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang ibat, king libro ning Deuteronomio. Ni Moses nga na king balayan, ganakan nyo nung makanano na kayong tinaid ni ginungke kayong Diyos, kilog ning 40 banwa king disyerto. Bana kayong iturong maging mababalo. Bana kayong panyubukan at akilala ang gaking kabubustala ning pusuyo. Banang akit nung tupad ko pino ali karingkeyang kautusan. Pepadukwa na kayo, peparanupa na kayo, pepakana na kayo king mana, aeyo bitasang balo, ikayo ampong ding pipumpunan yo, bangketa at alastasyo, king ingtaw, emu bukod king tinape kakanana, karinya mabibiye, nuneking sablang amanong mipapasyag, king asbok ning Ginoo. Eye kapalingwan ing Ginong ke kong Diyos, amilwal ke kayo, king labwad ning Ehipto. Ibat king pugad ning pangayalipan. Ya itang tinaid ke kayo, kanitang maleparan at makapanglad a desyerto. Labwad ring mamaping ubingan, alakdan, kawa. Ya ing pepa sibot danum, king peka masyas diling batuna, baka yung lika inuman, busal nitang lugal alang danum. Ya ing pepakan ke kayo king mana, ke taking desyerto. Pagkabye, aeraman malit-malitan, ding ke kayong pipumpunan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Purian me ing Ginoo, o Jerusalem. Purian me ing kekan Diyos, o Sion. Ya ing patibe karing kekang paskul, at kaya lang panwanan, ding kekang anak.
babe kapayapan karingke kang angganan, at king mayap diling trigo karina ka pakabsyan. Potang muto siya agaditing matupad, keti king yato. Papabaling ang mano na kangako, ding tuntunan at kautusana kang Israel. Karingaluang bansa, iti enagewa, ore akilala ringke ang kautusan. Alleluia. Pamamasyang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. In kopa ning kanuanan, apasalamatan taking ginog, ewari mga baldugan, king mi sulusulu tamo, king daya ng Kristo, ngening mi minum tamo kaniting kopa, ating tinape pirarakayanan tamo, ewari mga baldugan, king mi sulusulu tamo, king katawa ng Kristo, ngening kakanantaya, uling ating metong atinape, itangan lipat ning dakal tamo, metong tamo mong katawan, uling mi sulusulu tangan, king metong mong tinape. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ako ing mabiye tinape at tinipa iba't banwa nga naning Ginoo. Ing ninumang mangan kaniki, miya kapilanman. Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka anti mo rin. pamamasa king mayap abalita agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Jesus nga nakaring kekaldan a Hudyo. Ako ing mabiye tinape at tinipa iba't banwa. Ing ninuman mangan kaniti miyeya kapilanman. Ating laman ko yung tinape ay biya ko, ban miyeya ing yato.
Uliniti mapalilang bibadbaran ding Hudyo, ngarang mipapangutang. Makanano na nga ibe, kaya katamo ning taong itiing kaya ang laman, bata mo nga pangan. Nga ng Jesus karela, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, nung eko mangan king laman ning anak ning tao, at minum king dayana, eko mikabye king sariliyo. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko, at inyang biye alananga, at pasubyang king mie king taulingaldo. Uling ing laman ko tunayang pamangan, at ing kanakong daya tunayang inuman. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko, manatiliya kanako, at ako manatili ko kayang. Ing mabiyaig pa tinubod nako, at kinguli na mabibiye ko. Anti mo naman ing mamangan kanako, mabibiya king uli ko. Iti iyang tinape tini paibat banwa, iya antiin pengan ding pipumpunan nyo, mengan la, dapat kaibat, metela. Ing mamangan king tinapi iti, miyaya kapilanman. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo. Good morning po, kaya kayungan. Good morning po. Kaibat na po sana niting homilya. Laluyang I appreciate aluguran ing Santa Misa. Uling iting kapiestan tungkulyangan po keng Santa Misa, the body and blood of Jesus. Kenita mong puwakit king Santa Misa. Inyapin nga kunan din ing Diyos meging tao, pero pasapat ing maging tao, meging tinapiya pa. Ban kanita at tanggap tayo, metong apamangan. Pero lawen tayo po, manibat king lumang tipan ang gaking bayong tipan po tang magaral kang Biblia, kailangan lalawan me, atineng anino, niya po, pamangan ang po pang inuman, katawan at daya ng Kristo. Nya lawen tala pureting mapilan, pamangan, inuman, kaibat king bayong tipan. Uling Kristo at inyang sinabing importante, ing mangan king laman ko, at minum king daya ko, at inyang biye alananga, at pasubliang king miye king taulingaldo. No karin tayo puwa kakit ing kayang katawan at daya, king Santa Misa. Pakanan na katamo. So umpisang kaya po iti, kening Genesis chapter 1 verse 26, lelangan na katamo ning Diyos, king kayang wangis. Amen. Nanoy kaya wangis ing Diyos. God is a pure spirit. Tayo po ang kakit, kay ba't lelangan na katamong king kayang wangis? Nya kailangan po itamo ngining makinabang, makiwangis tamo king Diyos. Tayo akakiting Diyos. Inyapin ing Diyos, meging tao. Yapin po Jesus. John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh, ing amano, mi katawan niyang tao, ing Diyos iyapin, Jesus, ang meging tao. O yan po, kay ba't nanita, tanda na niya po lelangan na katamning Diyos, king kayang wangis, makiwangis taking Diyos, deta mong miras king banwa, deta mong makiwangis king Diyos. Amen? Kay ba't lawen tayo po yung pamangan?
Ding Israelita, lekono ning Diyos king Ehipto, for 40 years at iluking ilang, maglakbela, papuntala po king promised land. Meranupla, kinaulang danum, na nang binyena ning Diyos inyang meranupla, pepauran niyang mana in the desert, pamangan. Kaiba't kinaulang danum, dininanong inuman. Pamangan, inuman. Nung ila po bayo lamiras king lupang pangako, itamungin itintang pamangan ng puang inuman. Yapi na yung katawan at daya ng Kristo, bayo tamo miras king promised land. Sana yung promised land ngeni, ing ligaya, banwa. Kabang maglakbe tamo kaya king yato kalupadaring Israelita, miglakbe laking ilang, pepakanano ng Diyos, pepainumano ng Diyos, itamo po ngini maglakbe tamo, kaya king yato, bayo tamiras, king promised land ng ligaya banwa, ing Diyos, pakanana katamo, painumana katamo. Oy ni po, kaibat nanita nga na Isaiah chapter 7 verse 14, a virgin shall conceive and will bear a son, and he shall be called Emmanuel. Nano pong buri ng sabi ng Emmanuel? God is with us. In Diyos, kaya betaya. At ano niyang in Diyos, tipane ketiking yato, ninong minunang dilingmig First Communion. Ninong minunang dilingmig First Communion. Mama Mary. Uling inyang belitanan ning anghel kaya kagliyak at mga nakyang meto nga lalaki at awsaning Jesus. Por mero mig-object yang makananong malyariti metong kong dalaga. You shall conceive by the power of the Holy Spirit. May katawan niyang tao Jesus, kingupayan ng Holy Spirit. Niya ken pong misa, in tinape, maging katawan ng Kristo, king kapamilatana ng Holy Spirit. Nung Jesus, maging tawya, kingupayan ng Holy Spirit, ing tinapi darawon tamong po pang alak, maging katawan at daya ng Kristo, king kapamilatana ning banal ay Espiritu. Tinanguyay Mama Mary, yes, I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to thy word. Ketang pinanditaytan niyang tinanguy Mama Mary, Jesus, the second person of the Blessed Trinity, became flesh in the womb of Mary. Tinggap ning Mama Mary. Ngay Mama Mary po yung minunang mig-first communion. Ne? Kay ba't nanita may natiliyang siyam, abulan king siya pupuna ng Mama Mary. Ikayo pong may kayanak na, anyang mabuktot kayo, no kanya mamanga ning anak yu. No karina panibatan ning kakananing anak yu. Kaya kayong ima, alipo. Kaya kayong ima. No kanya menga ni Jesus niya nga tsukyang siya pupuna ng Maria. Menga niya kang Maria. Anyapin kaya katamong Katoliko. I Maria, mi pangagliyang alang kasalanan. Malinis siyang malinis, uling tanggapan ni ing Diyos ang meging tao, ustuya po, ing kakatamong kasalpantayanan. In Maria, she was conceived without sin, uling tanggapani, ing anak na ning Diyos, ing tatanggap kayo, kailangan malinis siya. Nano'ng daya ng Kristo, daya ng Maria, ngayon tatanggapan tamo kini, katawan ng Kristo, daya ng Kristo, yapin po yung daya ng Maria. Alipo, kaya kayong pengari, kaya kayo o potang mibay ni, kaya kayo pamurin. Niya kailangan side remarks, masanting niya pong dili, ing breastfeeding, king ima, karinya manibataning pamangana, no karna penibataning pamanganang Jesus,
kang Maria. Nyapin potanging anak ke kayuya mengan breastfeeding kawangis ye. O itang makalata nano ita no menibatan itang gata sa makalata. Ken baka nyari nga alawang anak kaugali lang baka. Amen. Oning kay ba't na punita makinabang ya pamurin. Ali po? Nya kailangan tanggapan tayo Kristo. Kay ba't na punita niya at ketang meto nga kasalalawin nyo pamangan inuman. Importante yung pamangan ng pong inuman. Na nung gawa ng Jesus, kepaltan lang alak nga ng Mama Mary king anak na. They have no wine. In short, Jesus, the first miracle of Jesus, in danum, gawa ng alak. Lawen may Jesus, in danum, gawa ng alak. In alak, gagawa ng kayang sariling daya. In tinape, gagawa ng kayang sariling katawan, transubstantiation, in aus da po kanita. Kay ba't no pong pepakanan ding tao me ko'y Jesus, mintaya king meto nga ilang, para manalangin, tikyan dering tao, at anyang ikit na lang nga ng Jesus, panintunan niyo ko, uling ikit so'y mala, no ne kinabsi kayo nga na, panintunan niyo ing pamangan, masisira. Atin tamong pamangan para king at siyan. Atin tamong pamangan para king kakatamong kaladwa. Ing pamangan na ning kaladwa tamo, yapin ini ing amano na ning Diyos at ing katawan at daya ng Kristo. Nga kailangan po sisimba tamo, misan mo king pabanwa. Nung ita mo po, manganta mo mekad makatatlong beses, at timpang merienda ng misan. O ba't di nga luwa, sisimbala mo rin birthday daw. Kailangan balang Domingo sisimba niya tintamo pong pamangan para keng atyan katawan ang po pakeng kaladwa at ining pamangan tamo para keng kaladwa. Munta tamo po king ebanghelyong binasa kong ngeni na nung sinabi ng Jesus, John chapter 6, ako yung tinapi at tinipay ba't banwa, ba't siya palaking banwa? Ing laman ko yung tune pamangan, at ing daya ko yung tune inuman. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko, at inyang biye alananga, at pasubyang king miye king taulingaldo, lawen nyo na po. Nung ding Israelita, pepakanano ng Diyos, king lumang tipan, keni, kanita inyang Jesus mabiyaya panting tao, o inipuing sinabi na ing kayang katawan at daya, inyang parakalano ring tinapepin, peparakala lang, pepakanano ring tao danupan, at ita mo po ngeni, pakananakatamo, spiritual pamangan, ing amano na ning Diyos, at ing kayang katawan at daya. King taulingapunan, kinuwaning tinape, benendisyonanet pemirasone, at binyene karing alagad na ngana, tanggapan niya iti, ikongan. Lawen nyo na po. Ikongan. Take this, all of you. Na sinabing, only few. Kaya katamo pong Katoliko rin sisimba, 10 to 15% lamang. Take this, all of you. This is my body. Paniwalan tamo po ito na yung tatanggapan tamo yapin ni Kristo mismo. Iya mo simbolo no ni Kristo mismo rin
Deng aliwang relihiyon, simboluya mo. Itamo, Jesus mismo in the appearances of bread and wine. Take this, all of you, at ketang taulingan na, do this in memory of me. Daptan nyo iti bilang kapigagnakan kanako. It is imperative, it is a command that we must offer the Holy Mass, the Holy Eucharist. Etaya mo darawon, take this, tanggapan tayo. Ngayon po, nung sinabi ng Jesus, ing mangan king kanakong katawan at daya, may kabiyayang alananga, may kabiyaya kanong alananga. Paniwalan tamo po ito. May kabiye alananga. At pasubyang king miyaking taulingaldo, nung nanong milyari kang Kristo, makanyaning malyari kaya katamo. Kutang, basta't makinabang ka mo, miligtas ka. O ini po yung kutang. Uling sinabi ng Kristo, ing mangan king laman ko't minum king daya, kuyapin po yung communion. Basta't makinabang ka, mag-communion ka, miligtas na ka. Ali po, naning kaligtasan ngeni, kay ba't mong may kinabang, kailangan makiwangis ka, king tinggap mo. Uling we were created in the image and likeness of God, balikan ke po yung Genesis. What we eat is what we become. What you partake is what you become. Tatanggapan may Kristo, potang tinggap may, makiwangis ka kang Kristo. Kristo, Diyos yan. Makiwangis ka king kekatamong Ginoo. Agyam pa pong sakusakong osyeng tanggapan tamo, nung eta magbayo, eta pamurin miligtas, agyam pang trak-trak a osya, kaibat tamong tinggap, eta magbayo, eta pamurin miligtas, nino'y miligtas, itang tinanggap, at mekiwangis siya king Diyos. Uling yung Diyos, lelangan na katamo, king kayang wangis. Amen. Nano itang makiwangis kang Kristo? Love like Jesus. Forgive like Jesus. Ginoo kay badang sinimba, tilang kapate, at ilang iya patawaran, kaibat panagkas ning panagkas. Ninuman ing mekinabang kaibat na ning misa, potang lumakad na kayo, aliwana ita mo'y nga kakida, nonay Kristo. When you love, when you forgive, when you humble yourself, when you do good things, good deeds, just like Jesus, when you accept our sufferings in life, we must live like Jesus. What is salvation? What is holiness? It is to be like Jesus. Amen. O yan po yung misa. Yes, kay nganapin St. Paul, it is no longer I who lives in me, but Jesus. Akakit danay Jesus, kaya katao. Aliwaning demonyo. Potang sisimbata mo po, this is an anticipation, aninone, nung nanong malyari king banwa. Ing Santa Misa, kay batamong may kinabang, mayaw siya po yung Santa Misa, Banal na Eucharistia, the sacrament of love and unity. The sacrament of love, in Diyos e nakatamong likwan, kaya betaya, babyena pakana nakatamo king kayang katawan at daya,
ninumaning me kinabang nung iti metong yang sacrament of love and unity, ding ganaganang sisimba, kailangan mi kakalugod la. Ding ganaganang sisimba, kailangan mi sasan metong. Dakala po rin nga sisimba niya, pinetama kakwang mi kakalugod at mi sasan metong. Kailangan din nga ganaganang Katoliko, sisimbala, ban kanita kuwata mong may kakalugod, misasan metong kalupan na ng Santissima Trinidad. In Santissima Trinidad, metong yang pamilya, may kakalugod, misasan metong. Inya itamo nga, darake na katamo ng Diyos, king kayang pamikakalugod, king kayang pamisasan metong, potang sisimbata mo. May kakalugod, misasan metong. Nga po tangalan ng lugod, naring kasalanan, sin is the refusal to love. Sin, S-I-N, at the middle is I. Mamroblema tamo, istunging sarili tamo yung sentro, potang lekotaning apong Ginoo. Katataulian po lawenyo yung Santa Misa, Jesus kanya sentro, itamo ken, king banwa makanyaning malyari. Nung nano pong malilyari ngayon ni Keti, o yaning malyari, potang mirasta na king banwa, aldot bengi nga na, day and night, they worship God. Samba, sasambala, aldot bengi, itamo potang sisimbatam, sasambata mo king Diyos. Nya kailangan balang Katoliko sisimba. Tukiyo po rin katubalayo, ding kamaganap yo, ding siping yung bali, uling ngeni pa magpraktis na. Ken tutuking be heaven on earth, this is already heaven. Potang mirastaking ban mo, mikitikit tamo. Sasambata mo king Diyos. Keti pa, sasambata na. So sana po kaniting makuyda pamipalino tungkol king Banal Eucharistia, katawan at daya ng Kristo. Sana mas i-appreciate tayo sa aning misa at mas aluguran tayo in misa. Uling in misa, yapin Kristo mismo. Amen. Ipasiyag tamo po ngening kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, ikpang mayupayang tutu, lila lang king banwat yato, at kang Kristo nga nakabugtong aginutamo, pengagliw paya king banal espiritu, mibait ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng ulayong Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king kalungaldo, sinubli ang medye, pepaitas siya banwa, makaluklok wananin Diyos, ikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampong may ngamate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king panisamak di santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublidam mieding mete, at king die alananga. Amen. Manalangin tamo, baning Ginong Jesus, antabayanan o king dalan ning biye, ring anggang mau kayang. Nga tamo pong manalangin, manatili ka siping mi o Ginoo. Manatili ka siping mi o Ginoo. Ban king mabilog ayato, ing Ginoo yung maging sikanan, ding tatanggap king kayang katawan at daya, ating maging kayan tabera king biye, manalangin ta king Ginoo. Manatili ka siping mi o Ginoo. Ban Iesus aginuta mo, yung maging sikanan, ding mirarake king karelang tinape, karing kapatad da, at ayagyag do sana, retang biyasang mirake king karela, manalangin ta king Ginoo. Manatili ka siping mi o Ginoo. Ban Yesus sa ginuta mo, yung maging sikanan daring masakit, manakit king karelang tinape, at ding kewalang obra, manalangin ta king Ginoo. Manatili ka siping mi o Ginoo. Ban Iesus sa ginuta mo, yung maging sikanan daring masakit at tatanggap king kaya,
at detang malyaring tanggap kaya. Banking makananong mang paralan, maging malapit siya naman, karetang makinabang, manalangin taking Ginoo. Manatili ka siping mi, O Ginoo. Ban Iyesus sa ginuta mo, yung maging kekatang sikanan, itamong makatipon keti para King Eucharistia. Banyang maging kekatang tula at sibol, ning pamisan metong at pangatagulaling king balang metong at metong, manalangin taking Ginoo. Manatili ka siping mi, O Ginoo. Ngini po duwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Manalangin taking Ginoo. Manatili ka siping mi, O Ginoo. Manatili ka siping mi, O Ginoo, ikang maging biyemi at tula, ngenit manggaman king alanangga. Amen. Manalangin kamo kapatad maiting kaya katamang dawon matanggap harapaning Diyos ikpang mayupaing tuto. Tanggapan niya sana ning ginuiting daon karinggamat mo, kingiking puri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamit kasaplala at mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, manano na sanang ing tinapi at kali sa daraon mi, iyatad na king kekang Santa Iglesia, ing pamisan metong,
at pamikakalugod at tatalakaranda. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka, anti mo rin. Iyat nayo ring pusoyo. Makayat na no, King Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang paratiet numan karin. O ikpang Diyos king alananggad lubos mayupaya. Kapamilatan ng Jesucristong ginumi. King tauling apunan, kabang makalukluk king mesa, kambering kayang apostol, dinaon na ing kayang sarili keka, anting alang musing a kordero, ing matatanggap aain, ababiyaganap a kapurian keka. E Kristo binyene ke kami, iting kapigaganakan king kayang pamaylasa, ban ipagkalam na kaya kami, ing kayang makakabos a upaya, manggaman king kapupusaning panahon. Kaniting maulang sakramento, pakanan ming ingbalayan mo, at pasiknanan mo king kabanalan, baning pamilya ning meto nga katawan, lumakad ya king sala ning meto nga kasalpantayanan, king metong pamisamak ning lugod. Lalapit kay ngeni kaniting makapagmulalang sakramento, ban makisuluking kekang dulang, at sumulong king wangis ning sinubling mebye Kristo. Ing yato makisan metong yaking banwa, banikanta ing bayong dalit ning pamaglalang, kabang sa sambanda ka pupurian, manggaman kapilan, at ngaming kakanta. Kapin banal o ikpa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpungi, pabanalan mo sa detingayin kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning ginoming Hesu Kristo. Bayami dawon ko sang luking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi, at pepasalamat siya keka, piraso ni, at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti,
Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan. Amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining gaganakan miyo igpa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebya ning anak mo, taraon miya kaya iting tinape ning biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap yaking lugod, kambenang Francisco ing Papa mi, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritu mi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na the Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ating sablang diakono, ating mabilog, abalayana ning Diyos. Ganakan mula naman ding kapadad ming pepainawan at manenayang subling miye at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kayabi ng Mariang Birhen Induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristong kekam anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ikpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupurian nakat parangalan, manggaman king alanangga. Manalangin tamang mipnong kapanaligan at lugod kingig pa karingamanong tiro na kekatamong ning Ginoo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang maro, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kekang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manyanay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristo ke kaming talapangabos. Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nonelawan mo yung kasalbantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibiyem pong mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka anti mo rin. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo ngan. Oning Ginotang Iso Kristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling nuwan na ding mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, pumatampang tanggap kaya ka, dapat kasgay nga mano mo at kumayat na. Katawan ng Kristo, Amen. Paraking organisadong pamakinabang, tukyan la rin si GCO Asharets nung nukarin tamo maglinya. Baydahan niya pamurin po at alana pong sasabing Amen. Salamat po.
panalangin tamo. O Ginoong Jesucristo, babiyem mo kaya kami ing kaya kang katawan at daya, king banal a Eucharistia, anting metong atanda, king agyaman ngeni, karake mo na kami, king biyemo. Manano na sana nga kamtanming lubos iti, king kayarian, anang no ka mabibiye at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Luklo kayo po sabli para karining announcement. Mumunang daily office holiday. Pinapaalam po namin na sarado ang mga opisina sa ating parokya, administrative and pastoral ministerial offices sa darating na June 15, 2023, Thursday, commemoration of the 32nd anniversary of the eruption of Mount Pinatubo. At manunumbalik po ang regular office hours sa June 16, 2023, Friday. Kadwa po, devotion to our Mother of Perpetual Health every Wednesday, 6 a.m. novena and 6:30 Holy Mass in English. At itapunggat panapon 5 p.m. novena, itang 5:30 Holy Mass. Devotion to Apang Mama Kalulu every Friday, 6:30 a.m. Holy Mass in English, at 5 p.m. Kinario prayers to Apang Mama Kalulu, at 5:30 p.m. Holy Mass in Kapampangan. Devotion to our Mother of the Holy Rosary, Lanabal de Angeles, every Saturday, 6 a.m. Perpetual Novena to our Dear Mother at 6:30 a.m. Holy Mass in Kapampangan. And please don't forget, etamo po kakalingwan, confessions at HRP every Saturday, 5 p.m. hanggang pong 5:30 p.m. Minaliwaya po ngayon alas 5, dati 4:30. Makaluglog na ken alas 4:30, daratang la rin tao alas 5. O din binili mi alas 5. Ang gabong 5:30. Ne dati ken apat at nanagdan kami. Den daratang adwa. Nyangin iputi dwa ng pari. Nereng papakumpisal. Nung atin pong mangumpisal alas 5 hanggang alas 5:30 ninggat panapon. Titakla pa mo po rin mangumpisal. At katatawlian po, fundraising sale at the patio. Ulit-ulitan ko po, ayan, baka next week, no po hakit deng scaffolding na rin, keng structural mayari no po. Dening posti, o yan, mitay-tay no po. Kaibat, bukas magumpisa na po kining gulot, ing sanctuary naman, ing altar. So tunggal ditak po, at nung ating pangesinaw kaya kayo, sumaw na ko po. Nung bisa ko pang sumaw, malyari ko pang sumaw. Marabulya po gastos ing restoration ning pisamban tamo. Panay ko pong sasabihan, maya pang ginawa kang bayo, eka mag-restore. So, o yan po, nganapin kanita niyang datang kuketi, magkano yung magastos? 100 M. Ngeni pala yan mo 100 M. Mas lampasan niya pa po ito. O neng gagawan taning matibe, masanting, ampo pang so ito matibe, ampong masanting. Itang magluwat siya po, king pamisaw-saw tamo, mayari po ini, king lugod na, at grasya ni nga pong Ginoo. Dakal pong salamat. Talakad tamo para king final blessing. King Ginoo, manatiliya kaya kayo, At kaya imorin. at bendisyon na kayo ning malugod a Diyos, at ding kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak,
at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa Midaune, umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.